wakwa mũrĩithĩria wa Meru TV ntukwĩkunĩtĩte na mbere mwea hiri Jumatatu kana hiri ntuku ya mbere ya mweri ya kenda kakwatweni kirinteto cia Meru TV ugoro bitawa Chiri Mbabu na seri baskuru ya primary ya Kireru ondi ya Igoji isio mbunge kia South Imenti nubo umirite kumeneire mubunge wa Daktari Chandra Kumweti nikiraba kuona Remini Ngui bakiaira na metha nteto ya Meru TV ne bataririte mathina kathumba yarabare nayo yaliyo wagiboirasi biorobiana na kinya biarimo ubakirekire ni bwete kinya barabara ya kuma Igoji weta Maxwell Mwanka Gitene ndukangi mno na niketo mibaka ni mubunge ukilikizurano tutite kya mwaka yoangiriye mirongo ele na mwanja mariketo wanteto Jeff Gituma no ina ripoti na bwari toba Kireru primary ere gojira bogaiti kire gicigo mbunge ga South Imenti bethirite bakithomera kanisene ya PCA gwankurukie mieri 6 nyuma ya irasi biao kwithira bikiaragana na bobo ni kuringana na bamwe bachiari ara barethomera kanisene ya PCA na mwanka thaiji ana betwa baboiba unoga na PCA ne bakwenda kwicoka irachine biao na batutwingwa turi aciari tutiunganira bae na au ri tukwenda beja irachine twakirwe ni CDF riu bathoma era kaja PCA riu gaitite kubengara bakuthomera kagoro bene ni arana nde na kanywa kamwe bethirite bakimeneria bunene mujumbe wa gicigo mbunge giki Daktari Mweti na kuga gwankurukie miaka 3 Dr. Mweti ari utongerie ne bateonete kinya chiringi imwe ya CDF ya mantu a skuru yetu gutena maendeleo tuona buru kuringana na mujumbe tutiona maendeleo buru CDF ni aciari twe tunoga tugiaka cukuru na cukuru wingi tuona ikia kwa CDF yetu etifadawa ni CDF ni tukuria ngugia mujumbe wetu niriku kanetire kumama mbunge twamunenkere kula nyingi muno ndene ya Kireru lakini cukuru yetu na tutiganirie atiendaga kumenya ni mbiendelea ga cukuru thaizi ana betire bathomagira mitaontone nera kinya bakuga bioro byarimo ne byethirite bikithuka gwa kagita o amwe na byaritwa tuoro twarimu geta mwarimu gasemagiriria turi akue kugwa mwarimu kwanja kinya na igagwa ndoni yetete tuoro tu lakini mujumbe wetu eu ni ngugi yawe lakini ati tutegagira tutimenyaga kethira na wangi ategagira ni kukuega kana tuga tutikura ni gaturigaraga ketha tutikura jetu na ibioro binge byarimo tabiarimo ibyagwire buru na binge bya ana beto bire mbere ya chukuru au irachi bieto bie nyuma ya ana riu bioro bie kategateka irachi na ne tokoria atire eu ni aibu nthuku muno kenge kuma kire aciari baba keguru kenge kire yake no gwati muno tutora tugite mbu turi ekoro atubabi andaka cietu cia bikibiki kegweja keguru ne ngugi atore gwitochwa mikanda nja cietu tweja kubakura kou na kino gwati muno nonto bejaga mtu ate kumenye mugeni akagwa kou muguru na jujuri aja ejaga gategera kau agatuthikira keja na muthetu agetura mbura ejaga kamata ni uma na ni turiendeje na ngabions mbesa ile jejaga na kuja CDF eja tutetherie ethera na kwenda gututetheria bakirikiria aciari baba baugite kire kithurano kinene kijite kia mwaka jwa 2027 kaba kethira bakiania mujumbe uu nontu na Remini Ngugi yawe turienda kumwira atiri ukieja gutwika ana betu bakendelea kuthomera na irasi bila balombete na rio tukimwejaga kula jetu 2027 ni tumweterete na tutimunenkera kula jetu kaire na basandira kiwao patweveretie nento tengo ba autorita one time ai mbaya sana hiyo one time sandira ogware mwa one time tutikwenda two times are ito tutikwenda ukiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma Iwe sana mwandiki wetu wa Nteto Godefo Gitumana onto baribotu na njira y'inkinyaniro na tuta na mbere na Nteto sietu mutongeri wa kiama kya Nopeo Mbraburi akari aribo Mbolulu isiyo mbunge Kenyali county ya Mombasa kile musemanyo na memba ba kiama kena bauriti weta na mbere kwatila kiama ke hara weta kiama ke nikyo kya mbere kwandikithwa ni ya Meru ni mu Meru kuloke na uriti ya siasa kulekana na siasa siampathu na kunja thire ya mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia Wadrenja au tumenyethia
Ni murumo na mutitimo mnene yurapate linda wa kiama kia NOPE Mheshimiwa Mporo wa Buri kumwita na yontereche bomba lulu gĩcigo gĩa Nyali kaunti ya Mombasa kiri mucemanio na mangiri ya kiama kia NOPE u sauti ni moja tuta wazee na wazee kauli ni moja tuta kiongozi wa watu tuta mchapa kazi anatetea tigania Kere patelinda Mporo wa Buri noritia kariba baraba ingi bone ya Meru barabara ya ntereche Mombasa kumba kwithira bakiega kiama kia NOPE u. Napenda chama yetu ya NOPE. Ukiangalia Mluo akona chama inaitwa ODM. Ukiangalia Mkalenjin akona chama inaitwa UNDA. Ukiangalia Mkikuyu akona chama inaitwa DCP. Na ukiangalia Mkamba akona chama inaitwa Wiper. Na nyinyi wa Meru chama yenu ni gani? Chama yenu ni gani? Weka kofia NOPE, weka kofia NOPE, weka kofia NOPE, 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 NOPE. Harambee! NOPE, unyako wa koi. NOPE, unyako wa mara. NOPE, unyako wa me. NOPE, unyako umeone. Nkuru kinweri kikitongora kurera giteo kio bunge gĩcigo gĩa Nyali na tigiti ya kiama kia NOPE u. Meru vita ndogo ndogo tuachane nazo, tusaidiane, tushikane mkono, tuendelee mbele. Mimi nawaambia next month September 25th of September tunaanza kufungua IBC imefungua kuregister kula. Mimi nawaomba kama watu wa Meru, wa Embu, wa Tharaka, wa Kikuyu na nini, tuchukue kula, tuweke viongozi wetu wale tunataka watusaidie kwa viti, si ndio? Si kila saa mnasema atusaidie kila serikali itakuja kusaidia ukiwa kwa nyumba. Serikali itakusaidia wakati umechagua kiongozi ambaye ataangalia maslahi yako, si ndio? Hapa namna gani? Tebuo? Kwa hivyo wa Meru niwaambie muamke, wakati huu imefika wakati nyinyi mjipange. Tuingie kwa serikali kwa njia iliyo safi. Na safi ni kuchukua kula, tupige kula, tupigie viongozi ambao wanafaa ndio tuweze kuendelea mbele. Akiongea Mporo wa Buri noritia siasa kuchebania na siasa cha mpatho. Siasa ya ukabila tutaki. Siasa ya Mount Kenya tutaki. Siasa ya Dhuria tutaki. Siasa ya Ngaga tutaki. Siasa ya Nyambene tutaki. Sisi tunataka siasa ambaye hauna ukabila wowote. Mombasa si wa Meru. Mombasa si wa Kisii. Mombasa si ya Njaluo wala wa Kikuyu. Mombasa ni ya Wakenya. Meru ni ya Wakenya. Kikuyu ni kwa Wakenya. Kisumu ni ya Wakenya. Malindi ni ya Wakenya. Na nkuru kiwete otua kwamba kwithira kila chimethia Meru kwamba kwithira kichebele kiri thirikari. Na sisi wa Meru tuko kwa serikali. Mwaka 1960s waliongoza nchi hii alikuwa ni Mkikuyu. Hatukuambiwa tutoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Kibaki miaka 10. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Uhuru Kenyatta miaka 10. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Gachagua miaka 2. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Wakati ule imechukuliwa na mtoto wetu Kithure Kindiki, ndio sisi tuambiwa kwamba tutoke kwa serikali. Mtakubali? 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 Sisi hatuwezi kubali kutoka kwa serikali ya William Samoei Ruto tukiwa wa Meru. Tunasema kwamba tumeungana kitu kimoja, ya kwamba hakuna mseso yoyote. Tunajua kwamba William Ruto akipata kiti 2027 na Kithure Kindiki akiwa naibu wake 2032 atakuwa rais wa nchi Profesa Kithure Kindiki. Muthia Buri Mporo wa Buri niwete kiama kia NOPE gethekirwo makandidati baite mwanya mwanya nthiguru ne Kenya yonthe. Ndenda kuwa ngeyo nyameno kirimara uweni thai. Uweni thai. Aromugiria.
kweli thai aromogiria aromenyera akaria Meru Mombasa akaria Meru Kenya yonde akaria Twana Tware Twana Twaye na kumudharima uweni emeringere impeka papa NBC ngayo kere mara na nyambe neito inamnyajara baba itu tukugira baba tongonka itu. Kiripoti Meru TV kuma Mombolulu gicigo Kenya kaunti ya Mombasa Betanda Msumuturia wa Dhirinja. Ibe Adams Muturia wa Dhirinja na tutana mbere na nteto sietu kuruni babu idite maandamano mutu ati Gembe North na ntubo wagagibo kariante riu harabo weti antu arume amona antu akani bedrite baki watu wa Kenya bari miundene yo na bia bitumite baituria na mudhuro yo mwingi kuandamana ni kadikari arua ara antu akabeli barawa tirwe Kenya na nyumene kuoro wani arithi bankamera kuma kaunti Muturi nende ni bakuria mubunge wa Nteru Julius Saitumu kutonyera na kutira ukaria busokera Ntere yavuta kumyezoni mwandiki wetu wa Nteto kuma midio ya Igembe Mukiri Onkonja Nembu kayo nyamaro ira ekuroma mbita kwethabe kilokera kirindwa ndasio ende boni popore de tentare sembayo tamani mutuate na Gembe North an kumanya na waga gipokaria bravo budrete bokionekana ntare sendwande isemburwene nchukuine bakiwa bo batombeta kwethera bakirema idio bio birabakethete na muno nsabe no ntobo waga gipokaria na muno ende kinya anto barabo bangaikia ni arethi baraba kamera bakurethe kinya miunda yo bya kurea na riwende ne bakinyete anto arabatabarikete monka kwatwikanika bakawata anto koro wa mwena antu arume Kenya bakiwa ate beba tumira na njira ya nyuma untuba kubathukangia nende kuruba abe nobwa kinya bo witania na kurubo miundeneye uketha bikuria bio ota mokoro eta Rwanda kama bako zamborwa banza mokai kama ko zamborwa weyo mbana ngari ou no kuona nyame mpiti monyoro kanda were ndaringwa ne iya mbengani awoni kenda ndebo nyuma na kwena mokoro wadai kwena mokoro wadai o esibitare oda tedoka ara mebo ngwa be kwa mwanja nyuma thaini tamabuna ara kwere emochari ba tutasuno kinyambori na ng'ombe to no ready to bibo tata si miunda utore ma miunda utore ma yoto na bia kura to manta moment Rwanda eta ko ro baka na kwa mwanyuma ba tubito kwenda ni yake to tore me Rwanda wende ibako ya kinyaro mena nje nyuma ntamora matumerwe omenyatere likia kiororenge kaitene kauni bakuwende makarika ya ruarua ni kwethirete kwene kurobaraba wati Kenya na borowa na endebo ni bo batumite bomba kwethia bakiumira na mathege barabarene na mwekoro oweto atandi arepero Jumamosi na kwete mosare kwena mware oweto kanini na we arepo Sunday na nsuma tato onge arepo mwanka thai kwena kinyantomorome oreperi kalemankware othai esibitare kodhokia Nteto beya mwanka kiola mesiere na bengana arebele tuona batu totegiraki anto bai boyere ng'ombe bathiria bayokia mbori ngekoro ile wai tekethete nsabe cio iciaretherwe kamera na mwanka thai ngekoro ile para tondena kema kosairi ntoumanetie nje mwena ni mwarosia na nakuete ndena kithigero na yonto kego lonto inter Rwanda na baba tota indaka inseka na beto botoro lo ito yokeriani otethio tinje itoyere otethio ominye manto atwekolo ng'ombe botosuna bososokera otongera Rwanda mokai woni antie tono awaterwe na arakua aro kwa kumauru watu wa Rwanda renge mwarongia ara watu Rwanda batu Rwanda ote security kinyaka nini na mwekoro waro kwa otinya mwana toronera musieto kinyako yakwa nibia mwana Rwanda ro batu bitu na bikithikero kena nyanza beto teketha Rwanda othanya kulisalisi orero tutono thaisi wete totu aiko itono kinyo thai kwe uyo ngwa mware awaterwa ni ontuko tware Rwanda mware awatwakere anto bana batu atwairia totakinyelekere ito towere mbueu mware
uno kiani kienono. Patro watandi anakindira wandu meta kurema ni brona na turokana. Ibe bato family Rwanda batyo nyenza biba turetheria. Wini ngo benganira ko ndawa mundana na nyande ko gombaeta. Kaitene kaubeto mantomwa kiri mubunge wonu Julius Taitumu bakemuria kulikithio karia ntere iji. Taitumu ne security ya utokaria ngekoro ikuaro angwa na twe akoro tochogerwa nimbito karara biana na totena bya korarana ngo totage gatwe kaburwa na kona na nsukuine na minga yanda ni arerwa na ni anto ban kamera na nambori ndende batu bito kwa security toke Taitumu. Keri Potra Meru TV kumatamani mutu ategembe North beta mukiri onkonja Bwea sana mukiri onkonja na bakere batongoretwe ni Vice Chancellor wa University ya Chuka Professor Henry Mutembe aciari ni bakathite thirikari nene na ntubokurekeria kigina kya HELB kureo araba kyare bawite aciari bamwe ni bethrite baikilukira maumu kapo mno barabati na mainya haritwa ni buritwe kuciumia mathomo neyo. Mwaka wa 2022 tulikuwa na wanafunzi 3,500. Leo hii ni 7,000. Hiyo ni neema ya Mungu. Kushukuru rais wetu His Excellency the President Honorable Dr. William Samoei Ruto. Hii alianza hii maneno ya higher education support. Initially ilianza na tushida kidogo mwaka ya kwanza na ya pili. Mimi nataka kushukuru kupitia kwa PS wetu Dr. Beatrice Inyangara mwenye alionelea hii, wacha tukae a small committee iko represented na vice chancellors, na vice chancellors wenye walikuwa representative ni Professor Daniel Mugendi wa Chuka, Professor Othiambo wa Meru University, Professor Rotich wa Laikipia na Professor Henry Mutembe mwenye amesimama hapa. Tumefanya hiyo kazi tukiwa kamiti kadogo na HELB, tukafanya na SHA, tukafanya na KRA, tukafanya na University Funding Board na tukanyorosa at least ndio tuwe inaweza kushika mwenye akona need ndio apewe scholarship na serikali. Kulingana na shule zenye alienda primary na zile alienda secondary na mahitaji ya wazazi. Saa hii mwaka sijasikia kelele. Unaona mzazi ameitishwa 10,000 anakuja ametulipa. Na wale wachache wenye wako na issue ati alienda kule akasahau kuweka scholarship, bado HELB amekuja kwa ground. We pay the little the government is asking you to pay. I'm sure the finance officer will be happy and the whole process will be smooth. Nancy Ngetich kutoka Kericho County. Our government starting from the president for the initiative ya kusaidia wazazi kwa upande wa school fees. Amebeba mzigo wetu mkubwa, na yetu nimeona ni mzigo mdogo sana kwa sababu kikombea na ile fees tulikuwa tunalipa kule high school, na saizi in fact it is cheaper because like on my side mtoto wangu nimemlipia tu 12,218 peke yake. So ni furaha yangu kama mzazi. Kwa majina naitwa Irene Kiseku, nimetoka kaunti ya Baringo, na na promise kuwa nitasoma kwa bidii niweze kupata first class, nifurahishe wazazi wangu kwa maana wameng'ang'ana, na nawashukuru sana kwa sababu wamejitolea kunilipia fee na wamenisupport kuanzia form 1 hadi sasa niko university, na nita make sure nitamaliza na ile heshima yenye nilimaliza high school. Nashukuru serikali yetu ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto kwa kutusaidia na HELB. Ameweza kutuinua, wengi hawangekuwa na hiyo pesa, lakini tunashukuru sana. Wengine wetu tunazalipa hiyo pesa ya HELB, tulipie first semester yenye inabaki, tulipie nyumba na tujisaidie kwa mahitaji yenye hatuna. So tunashukuru sana.
Na mbere na nteto cietu siasa Indian kiongozi na Beatrice Karwitha nibonanite kuwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza araboletia kariba Meru kuwata mbaru Rais William Ruto na munini we Profesa Kithure Kindiki makerebeiro nyange kirima thiko ya mototi sio munde ndobi atongoria bane baulete ndukimbithi kuswangui kirindi guru siaome mandiko yetu anteto mutugio kiambi no tobanganirite riboti. Siasa Edwin kiongozi na Beatrice Karwitha otarikire kamite ya ukandana na andu aciake mumbere ajanthe gurune baki aria mathikone janja ni fasio munde ndobi interesia rwanyange baringirite ndebe thirikari ya William Samoei Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki bakiromba Meru kuika na kugwata mbaru mwana wao Profesa Kithure Kindiki Murungu na turikene kila tutekwenda itumantu peki katumantu kwathurano na mirega ngana binambi tugaga Meru nemwe kuma dosi mwakae tunirimbiri nyagwa kurindwize ukenda ikwathurano na misingi nyereko nyakanisa na ikuona Meru nuterere rwa gavana twina gavana mwendi Murungu nyawenda karendie okanisa tukona ndoka ere Meru tukagwatanira bantu betu bakarua hapo Karwitha akarua nono tunakuona deputy president kiongozi akarua nono tunakuona deputy president mwana wetu Murungu no twete mumeto ndisti mwenzetu tukiugana baba kubwendi mono yule gidege na kwa mustari yuana baba kubwendi mono na Biblia ikatubidhairi antu manto ya mega indi mono kiri barabe ba muru wetu gidege na ndime ano mumeto ndisti wetu ikieto ndo mudide ya kwega nkruki ya bangi reverend non tuni mwana wetu ni mwana reverend wetu wa Methodist na tutitikiria kindi kyake Rwandoni non tunago tumakarwitha na utuma kiongozi na nde turenda mutongeri ule arekerwa tambe non tuituiji bakara paitangugi Murungu no mulikana ka president yo Kenya togeda togina maira twina mumeru president na twina kanya kau itokira twagite muntu raumba kwithira riguru wala tumba kwa mtuno wa president yo Kenya aitu na Kindiki wetu na ndi tukaria Kindiki turombere Kindiki na siasa bara twina bothai bono kebende Murungu siasa cha kiuna cha kwenda mbecha ichi atrigo ni gita tuiki agenda cha maendeleo ya mtu wetu mbele wakatunisa watani antu tuzetu na siasa ikuli tumeriei jore kutoma eria wana munini ende mantu zetu jetete kugwa mantu za Meru jakagwa mantu za Kenya jakagwa kunkake turongie kemwadani na tugestakota utongeria bora kweku wetugeta kwa patriotism mutongeria aumaga kemurungu kinyora muthuri wothe bitiketi umaga kemurungu twaenda na heshima tukoreta tongera zetu na njira ya katiba ni arankuruki Karwitha arombete mbeu mbithi guciumiria kujukia twanya twa ngui tukwejano ni thirikari yo mianthe guru ya njira ya kunyia kwagia kwa ngugi kiri mbeu mbithi aja nthigurune tafadhali ngugi wetro ngugi ukuona ge county kana ke Ministry of Education ete ikuite ngugi Dubai ndina raini yeu na inya president na rejanele ultimatum era members of parliament na kwenda rutere rwa Meru kwejirwa o constituency kwena na nkroke magana atatu bakorerwa mbesa bete bagaite ngugi Dubai na ukata na rikuonekana ngugi wirio oni mbite chirio kiripotera Meru TV kuma Rwanyange gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi Kadha cia mwanya mutugio kiambi no ntumba riboti na tuta na mbere hakariba kamutune rwiri rwarera ni botala sara inene nyuma ya njoo kutonya miunde na yona kwenyangi mera bira bere gaira ntubotite nyumba nyingi sionikange nkoro na kinyambare no bwa base kya kuria na kinyambe sa asiari bare no bwa no ntunjo isio na wamadhaya rukire kaitakara ana betite skuru nende ne bakuria rwangiro KWS kutonyera na kusuira ntaira thinai mwandiki wetu wa nteto kuma Teres Chaburi mwendo wa laiboni nwe na ripoti akariba kamutu na rwiri rwarera bari na kinyamara kinene nyuma ya njau kwanyangia miunda yo ntubati mpare nene bate na kinya bia kuria njau itu chumburite ntuko chionde ko into
kwinyangia ndwego chanto na inya kwingatana na anto bena bikibiki njirene kira kene kurigaria mulunjo wiri umira thaa 11 gwita thaa 1 rira anto bakitha bomirite na ni chene dithite winyangia bonene muno chiara inya meembe na into bingi na ndikira gitumakia ni atiri umiro rira ana betu bethora betite cukuru no kumenya wigatirima na kana etitikithia tukuthangi kwinjo gumono na twauga tukubua ya gwakwa ndina marigo indirara njugu indirara tumibabae ciejere cia kondoria ciara ciorura ciankurira mikwacie utewibio itigite na ndire kinya rokire kwanja rokire nande ireta inya guketa buruburu tonya bae ciona ni irare na arisabu ni bibakaraia na ante menya ukaria bwao na tabu karibu baraba eku irumero kingone na no ichoka ira bachiene ndogo cheto na checho ndenye ikingirite kwenda kuona ikingirite gikura ikingi kunde yetethira ikingi yetethira nyomba ya nyombe tukuona ire akuwa aturi nyombe ne betu njogu itindeki na antu baiku na ndi twekiria sara kurigaria tutukumenya na ata thirikari umbo tutegera thinera twi ana baikurukana na njogu aciari twatiwa tukine ina o gwine ina njogu acio kurukana na ana betu nyabati kona ara betira skuru itorigirwe nyomoi awa kongwa cia kurukira kawana kaikunanga igatiga cia ringanthi uteka mutunda twe tuona ni baba yote aturumba kuruma mibokando uteo etitio kira njogu ewiretire nyamwari ni atigate jagwakwa ni egitirire mwari-ine na rero mbaronekire rwang'iro KWS ubatetherio kabanira na nyamuyi untu bakua kinya nabo bari watine bunene kumenya ibabakaritie ibabati utukaria ibabati ututethia ibabati kuusika tutiugiaga gichapuchibu etu tumwiranga njogu utibia tutethia KWS ibatukarie tugati kwa mparene na tuisukurike tuthanderi guyari koito koria KWS National Government internal security amona county government baraba usika ibajo kiente to seriously tonto njogu ijiri umero ramini ara keingone na ite kuona wichokia na to kwenda kwira thirikari yaugire bottom up ikukarinya baraba indi kwau gato kuita mukana tukauga bagarega kujukia atua tutietera na betu boragirwa njireni Potera Meru TV kuma Roirero rerere gicigo mbunge kia Bore mbitagwa Mwende wa Laiboni na riboti ya Mwende wa Laiboni ni etwakanyaka kunoka weta kuraya nsokerete na antito kiluki Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na stairire okwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaja ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ija kuguna mukojo waku Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya kuna rangi ya blue chako grey ni ringi mbingi rowisi tubwetha cia no accessories yayo ya ridges tunaona kinya misumari na rubber washers tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwankamochi Duralong tori Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292 Duralong Mabati Factory Limited, tested, approved and trusted.
Ndĩndĩa tũrataũkĩrwo nĩ ũmwe wa endo betũ nĩ tũnjũragwo nĩ kĩthiki kũringĩka kũnene hamwe na nkoji cia nkoro gwĩtĩkĩra wendibo mwathani Mũrungu. Hamwe na bo nĩ twambairia kuibanga kũbatĩ arĩa mũthia na rũgendo rũ rwambairia ja Cool Breeze Funeral Home iji nĩo Mogi Njeru Meru ĩrĩa ĩrĩ mwĩkano jo barabara Kĩrachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabara-inĩ ya kwerekera Nanyuki. Cool Breeze Funeral Home nĩ tũjanaga ũtungata tabo gweka mĩĩrĩ na kũgeta postmortem na mareijetu nĩ jakũguna mũkojo waku. Tũrĩ na gonto gũkũnene na kũtheru gwa gweka mĩĩrĩ, ngari cia gũkamata mĩĩrĩ na kinya mathandũkũ. Nĩ tũborairia na kũũmĩria barĩa bataũkĩri endo bao na njĩra ya kũbarĩria mbere ya tũtĩrothora na kĩrombero gĩetu. Tũrĩ na parking ya kũng'ana, restaurant na minimart arĩa ateja betũ baurũkaga beterete gũtungatĩrwo. Kũmenya manto nkoroki tũriongera ubichini chieto Kĩrachene Meru kana tũringĩre thimũ gũkũrũkĩra namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. sana muleithire no tuboita na mbere kurumira Nteto cia Meru TV na tuta na mbere na Nteto cietu tukiarwaria aciari ba skuli ya Gasereka Primary wondia cia Kariga ni babwithite maandamano ni kiraba kwa mwalimu mnene wa skuli na atumire mbeza cio botho kuna swa transfer. Skuli ni thirite ingi kwa biobia bieli nende no tibo sponsor wa skuli kana Kinyarwangiro Kithomo Nduraua. Aciari bwite baticokia anabo skuli mwanka baiwe masokyo harabwite anabo bari watine bakwatwa ni kolera nonto skuli itina rui kana Kinyabioro. Mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna na kulikevya. Ogwibo watinda chukuru ya primary ya Gasereka kwa ndini ya Kariga. Agashari bakirotha maandamano makire gukonania na utumiri muthuku bwa kigene gia cukuru mwarimu munene urariku enda kiromba transfer nyuma ya manto kuimba na ndena robo munene muno nonto bwato theti mwarimu rarariaga mitambo njurio na nakoya kuba bwarothire athi cukuru yenge na wela transfer atwera to mbia cha bioro tore aciari okera muciari ngire magana maire mabebute kumagu kero kenjwa gekwenjo kero tiathire kiri munyatigiro kariogu cukuru yetu ikuragara gwi mwarimu topo majira wa mutwa nchurio kinaka ko tongo twagurete na to ikendinwe ana ro cukuru ba ndikera ntena basukuru biwe na kuma ndekanite na menditiza bo bonthe baya Gasereka ntoro ndikana toyo mwambo muthukwera ora kagomba mitambo nchurio mwarimu uyu baraburu ambira gonkorera nkundi anko mwere mwarimu nonto wathukia mbeca ciato cia arambe ngiri arambe waria ijiambi amberia wono ti gwikwo gokiaria gwancha cukuru ira cingakare ana baba thongera junior ba thirikari ni atengete roka tigo ira tweneria atwera na mbeca roketi arekera cia roka thirikari ana beto itigo tore aciari taba tumere roka ibwa aciari kana no aciari Bagasereka bathukia baruta mbeca bakathogothania woria kĩũrio gakonjerwa nkundi ibwa tongoria kwenda mabeca Kariga aciari 190 mwanka kwa DC twariwe ntetwenu akathira twajire ara anene barere kumathirwa na utugo oba ithomo twajire ara twathogothania werogona waria ukangatwa ndamwera bwana Kainga oritheria gwakwa wakio gwata aciari Gasereka wamberia na maya indwa mbere gĩtũmi kĩnene gĩa aciari kuandamana gũtuĩka cukuru ĩno ĩtirĩ kĩoro kwaga rũĩ na stima ũndũ bũrĩa bwatũmire bota aciari mainga cukuru kũrĩa gũtamũnthiru ntugu itarĩ nkinyumo ngere mundiana batagana gũcoka cukuru aciari batete mũcemanio bamethe go forward batogacokangia ana
chukuru no mtoto ingeta chukuru no ntobakora kioro twaruta chiringi 50 cheroje wakera mochiari na roje thaino tokwariogo irunge stima cheto mwalimu oju na temete chiengwa tokena stima na tokera ndia chia bioro wa mochiari ngirie mwana magana maere ma 50 inuchia yaga around 375,000 kore kia kioro geto kabisa mwanka thaino kioro kenjeto kirinyake na roe yagu na thaino tore ndegwa inya nora njire kioro mbia chetu kore roke tiore ratiari mwanka yogu ndena itoruta mbia chia biegwa otie mwana pewa kewa kumaanisha mbia chetu chikoregwa anja noka gitakara mbeto athikwa meste dhiro tega ntotona wewe ntobona ndirie mwe wakera motiari ya rambe haikupatikana chukuru yato emde ana 544 barera asini toko ya chukuru tena bioro iko bakamia te special na bare korere kayaga no kwegwa ranjara botinyo motiari kwegwa ya kwamba nyaba ino mwana kajuaga ureringirwa thimo yera mwana mwire cibitari to kweri ndere kabayete kunywa mbiro oye roro bakaruta roye go agenda ciari bagacera kaba kibinga transfer ya mwarimu hojo bakenda joka gobatariria mathabu buratumire mbeca cia cukuru bagikira mutigituro kimwe ati bakarutha ndionga cukuru rathiite kuria makoni wenyangie bwa mbeca ciao ende nilonde muciari waceraka inkobinga bonene muno transfer ya mwalimu oyo nonto gento kiambere ana beto batora mundani kuri mandengo na ajira kama tano tugo tutakomenya au gecha kyare mire itore tamono na tore ndana beto bachoka chukuruaga itera bioro byake byareka nonto tarodete kumambiki twachanga mbecha na kira gento cyareka kyoro getekereku na royo gutero na stimi tendie na ana bete banankera byagwa otirana tugachokia transfer yake bando tikore ko machwa lakini torero ale rwada primary school ante barwa databero atere tumete agamoya komoya kumaro wewe dotira taranto bete na dotiana dona tukamugira agware naye wengwa gete nato kudoka ike inde ko gidia atu era atokorera nde urato era aciari ntobianu kabonenkera kana utitonenkera tomenya gaba kiuga ntoje baba ticho kiana cukuru mwankarira bakaingirio maraba kwenda mabata na mayangai thirikaro ka kugotie kioro gutiriana sawa gatu aswin itabora mwana ogeya gandra akengatwa ka kurutha kigario esibitari turenda korogu nonto tiemu tago tothikerio umora nwa chiari ake na gatora tora chiari na cukuru ni ao mothia bakiuga manto mamaka mathongeretwa gisiasa itumete agatio tingo twathi wa sub county director Mr. Idiri aterethera mechamano yere na werachi atapia na thaino tutherete nwa na twauga either tuthikeria kana rega tuthikeria tukathi mbere no ntitukumeana munengerete mbeca ana nwa nirigo getonga murugara nwa kuruta gwirano na nere tia tukumukuthuka mwanka wagacera atakuremba kura geninga kitaye ana getonga ira okore awa ate agatora gwirana mbio motu na kabenji inu tionda na bathia baria nwe na tiagento twana ndakwera boka bakwenda kwaria gana getonga nero na tigo tukunaga ibo tukunaga na muta tigakore agatora na tomatiacha na tigo tore atobatho muto kathura gweto tukwenda kuma cukuru ya primary egacera kawandia chakario gichigo munge katharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna na munini wa ngavana kaunti ya Meru Lida Kiome amana mamubunge wa mwekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia ni bauritie kuru hamwe na ndukembethe kubithi kundi ni kenda bakagunekana mbeca cia thirikari bakereka itakaraba kulungite kiri kundi bya ndukembethe kambakia atongoria ba ni batariritie maweya ya kwithira anto bari kundine ni bauritie kuru na ndukembethe kuyamwe na kuritangwire ikareta mbeca na kinyo sensia utoromo Mwandiki wetu Antito Motugio Kiambi no tubanganiretie ribotie
akiaria ntere cia Kambakia kagitaga kuguna gikundi kia mbeu mbithi gia Kambakia Youth Forum. Munini wa ngavana Linda Kiome natarite mitaratara thirikari ya kaunti ya Meru ikirite gutigane ba kuguna mbeu mbithi ba Meru muno kire guchwa tonya twa ngugi. Twina mibango mingi muno including tujiajiri forum ire kethira gitethairia ndaka bona ngugi na bakare ontuku na ndaka I'll make sure that antu betu tukuona ngugi ikyo no tunenkeri ngugi ya deputy governor ikenda antu betu banothi menti na imenti yombe ikwethira ikeja wa benefit kuma kethirikari yetu county government na corona abwe ugeni ekoroe bas na ne batu tutete gutonga na konyira ikundi byetu birio teka tukareta mbeca cia table banking teka tugachuna na ofisi yetu butereza gunchwa ofisi yetu mirango wazi waifomu na ikundi bienu no bugwatana inyi ikundi bire bithatu bya ntoreje Kambakia bwezo ofisine tukarende tuibange. Ubunge wa Mwekuru Elizabeth Karambuka Ilemia ure kinyawe ukarekere mambura jaja na arombete mwingi gutigirane bakuritanira kuromba kugena gitenge kya kubaguna tonye ni kundine CPO Karambua kaiza ikeni karatasi era kenoru iweta magoro gutereni na manya karongera mbese seto banking na inye kuroma karanja munga karambu totemwana wabisiwere wao municipality ojeko ojo wengeni unomo be masipio kenda yoma kubato mtu wote oto ikundi binge fome nisipio woni ongange noru na bukayo wa something utare data tuwere stand to something. Ubunge wa Mwekuru ja kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia ure kinyawe ukare mambura na jaja na arombete mwingi gutigirane bakwiritanira kuromba kigena gitengi gya kubaguna inyekeja kwethwa tugatethwa indi kwe batu tugutonya muno chobine na ndawene cha kurebya tafadhali tutomba gwitethia na in this spirit ndenda kuga ote muntu ndi tukathika ndene ntureje no ntubwa nchobi kana no ntubwa bangi anto bata idhomo na ngoge chiao chimba kurema oni in this spirit ndenda kuga atire oni ntumama safuna ndongere area tuna rehabilitation center ja Kambakia ondenda kumbikira weje kefu breje na spirit ya oni atongere bandonda kuza kuna kina ikeja kwethirwa kwena muntu weko oreneje okwenda kuigwa na kwenda otete katigana na nchobi kana tigana na bangi na digara ni muremete na kwenda otigana nio Kiripotera Meru TV kuma Kambakia gicigo bunge kia North Menti Beta Mutugi wa Kiambi. Ibaya sana Mutugi wa Kiambi na musisa dani gishuro kidongo haitamburukia ugambi bwawe na ngombete badondekure barabara kana sewita doko ya kidongo ebama likwetu andeto MC Mutonga hautariria kugwirua ni gutumaga muntu akagaruka ni tunande Daniel Kidongo ndombete kwithwo nande akia mutumiria na njire muthemba na ni untu bwa kugwirua akiaria ari ndene ya Kidongo ndombete kwithwo akiuga jaujo jaria jamugwiritie muno nkuruki na atiromba kwithwo akiitha kugwirwo kwawe na gukathiria gavana wa Meru ona amwe na munini owe kwa marieto mbeta wa ndani kuma Kidongo bwa mbere angite kanya ka kuchokeria excellency deputy governor nkatho nyingi nuntu bokurionga ndene Kidongo ukatinda kuiganirwa kiumia mwa batwi aja Kidongo St Peters oma igwo chokeretwe nkatho nyingi ni oni na specific anto ba Kidongo bonde in lunch oma manto jajaja tutende zona kagita karakarare nyuma are na nikyo gitumi tukuga ibwega sana nuntu bwa obona deputy governor na governor wetu Meru bugitite gwatanira nikenda bureta ngwatanira yonde Meru na buonanie mu Meru ati kintu kira kithera kireo kana buonanie mu Meru ati ikwagirite muno
ki ngavana ki deputy ngavana pagwatanira na betha wa bare amwe kitu nisa tunde tomiro yonde ibwega muno a excellency governor utumantu edinkia nontu bagutwa mware uju muthongi kare kaga kathongi getu kaimenti jako rinda kiome ibwega muno nontu gutuchokere guoko na deputy governor muthongi deputy governor utina yani utukubagua mwiro kana mutune deputy governor ukunganania movement wonde na mutigania wonde na muigembe deputy governor utikomama utikuona toro nontu boko gwatire thirikari eku na deputy governor okweta mashinani ule ogweta na deputy governor tutiomba komo describe nkoroki yani tutiona anything ya komo describe wawe ya ikiwe uthongi bwawe kana wega bwawe burena buki nkorwewe oma ogo no iji muntu ule ogotethia na oma deputy governor Linda Kiome agagotethia aretire goro nontu egwatithania mwana wonde bonge ibwega deputy governor nontu okwiza kithongo kwituma antu twiri tuthatu werwa ni akariba kithongo aswa turin tubarabara twa kithongo tugwatithanagia antu ba kithongo bonde okuigwa inyago engwa no rero mbariria antu ba kithongo bakoromba ati bakunorero turin twa kithongo nontu antu batikuona na aria bomba gwitira njire uche kithongo ithukiu ibwega nontu okwirwa no kuigwa no kuuga mantu jau jagategero turi antu ba kithongo tutiona keki kanyama ya gugutemera tugucokeria onkatho kiria kitumbo kwira mwathani Murungu na butharime na batwe kira tukabuthithe gigi kinene ni 27 tukabucokia ta mwingi igurwe mantu jaja mathongi sarabo kututhithia turi antu ba centurimenti abothuchi na miru yonde in lunch biume bire bithatu birare nyuma iturare na ngavana ntukwekumizire atindite centurimenti ibwega muno ki thirikari ku ngavana ibwega muno ki a excellency Linda Kiome ibwega muno ki ngwataniro ubwinio kiri kana kamiru na uma batwe itugwiritwe bireri ugozo tuithanairie bwega na muno bara beba muruju wetu tubathithairie bwega nkoroki ibo kuona bwega buria a excellency governor akuthithiria antu baimenti ibo kuona bwega buria Linda Kiome ndinjio Meru County pagwatanite na governor mutuma bakuthithiria Meru County mono kuthiurunka na Meru yonde bagita nyatu nisene bagita bakitu retera maendeleo na mantu jange ja maingi mono Biblia eriuga atiri bara beba muruju wetu tubathithairie bwega nkoroki Teni ndauga ni mutana uju ijikene jandani wa kithongo uria wauga ati Biblia iriuga tuthithanagirie bwega na nkoroki baria bari ba muruju wetu tukabathithiria bwega nkoroki Beta MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Centurimenti Meru TV na riboti ni atwikira katanta kiri nteto cietu nkatho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinithia nteto cia Meru TV ugoro kwendera ugoro pothongi bitawa Tirimbabu